Egizi var mı yok mu içinde? Yok ha? Aha, rahmat. Uşularni qanchadan berib edingiz? 22'den beri. 22'den. Elita qo'ylardan izlagan bo'lsa, mana bir tug'aningizni qorosi ekan hozir. Balalarni so'rab berasiz. Assalomu alaykum aka. Yoshlari qanday bularni aytingchi bir. Yaşları 9 aydan 11 ayga geldi. 9 aydan 11 ay qo'zlarmi bular? 1-2 ayda tiş yarışar. Tish yarishadi. Mana aka bu yerda o'ta qizil savdo bo'ladi. Qancha bo'lyapti? Aytib qo'yingchi shuni, bahsini. 20. 20 erkakmi qo'chqor? Qo'chqor. Qo'chqor. 20 ga bermaydi-ku. Beremdim. Ha, sizmi? Siz qancha berib qo'ydingiz aka? 17 berib qo'yibdi. Bo'ldi, savdangizni bersin. Mana tug'andar, bozor qizil. Eski qancha ekan? 15.300 ga oldingizmi? Buyursin. 15.300 ga oldim deydi. Do'stlar, assalomu alaykum. Hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın kaptaluvchilari, alıstan, jaqindan ko'rib жатқан mekendeshlar, salamatsizlarmi? Mal charba ko'rarmanlar. Bugun Chүй облысы Soquluq mal bozoridan odatdagidey эле sizlarga maldардын baalaарын көргөзүп беребиz. Чекеден колдон келишинче сиздер бизди колдоп, каналга катталып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып, видеого лайк басып көрүңүздөр туугандар. Ар дайым биз келип көргөзүп берип турабыз. Бүгүнгө ишемби пригородный ушул жака көчүп келген ишемби күнү. Жекшемби дагы болот достор. Аны дагы айта кетейин. Анда эмесе кет. Канча калдыңыз? Канча калдыңыз? 13 ga aldım дейт мына. Байкем алып кетип атат. 13 ga aldım дейт. Алыстан көрүп жаткан мекендештер. Баштадык анда эмесе. Бүгүн 5 апрель, ал жагында айта кетели. 5 апрель 2025 жыл. Qancha oldu bayke kozulu koy? 100.000 oldu kozulu koy. Koyunca. Buyursun. 100.000 oldu deydi. Kozu qancha oldu? 8'den ek ölsün alttı buna. 8'den de. 100.000 oldu buna. Ya qancha tiş eken? Ek o kozusu. Ay maşallah. Buyursun. 100.000 aldı buna. 4 tiş. Buna jelini gördünüzler mi? Öte mıhtı. Buyursun hemen. Algan adamga, satkan adamga. Bazarın görünüşü bul jağı. Mına ki, başlayız çekeden görgözüp, bay buyursa. Ana? 18 deydi. Koylar. 18 deydi. Ne kozulu koylardı görgözüp. Bayki assalamu alaykum. Qancha ekan kozulu koylar? 25. Tişleri qanday? Koylar. Egizi var mı yok mu içinde? Yok ha? Aha, rahmat. Uşularni qanchadan berib edingiz? 22'den beri. 22'den. 22'den berib ettir. Rahmat. Buna bagalanlar qancha? 12,5. Urg'achi erkek mi? Erkek üçöde. Üçöten qo'zi, qo'chqor. Mana 3 oylik. 17 deysizmi? 12,5. Ha, 12,5 kechirishtir. 12,5dan deydi. Elim bir Qancha ekan bayka? Semizlar. Balalarni bir aytib qo'ymaysizmi? Qatarı riyatga turgular suranış. Sonun ekan. Qaylarınız balalarni aytib qo'yasiz. 30'dan 35 45. 30, 35, 45 deydi. Bular urg'achilarmi bayka? Mana urg'achilar ekan, jundori alinibdir, biroq mixti ekan, ko'rinib turadi. Mana yetdi. Baykem yaxshi merim berib bag'ibdi-da bu qo'zlarga. Bular qo'zi tishlarimi? Qo'zi, ha. Qo'zi tishlari qancha yosh? Qo'y. Ekovi qo'y. Bular qozlar. Shularni qo'lga teyishi qanchadan bo'ladi? Buna öko 20'dan, buna 20'dan. 45'ten, buna 35'ten. 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 Boz, cho'ng qo'ylarimiz boz bu. Boz. Boz. Nomer aytыңыз qiziqqanlarga, balkim alam dese. 0500 78 0004. 78 0004 ha? Qayerda turasiz? Petrovka. Petrovka ayılında turadi. Mana artından da ko'rgazib qo'ydi tug'anlar. Razreslerini ko'ringizlar. Buna qo'ylar ekan, cho'ng-cho'ng. Ha? Rahmat. Chalib söylesengizlar bo'ladi tug'anlar. Buna qo'zlar qanchadan ekan? Ha, yesi yo'q bu. Yesi yo'q deydi. Tak, tug'anlar ko'ringizlar. Qanchadan tug'an? Bag'alanglar. 13dan. Qo'chqor bu. Mana 13dan deydi qo'chqor. Urg'ach ekan. Aha. Qo'ylaringiz qancha? Qo'chqor bu. Assalomu alaykum. Urg'ach qo'ylar. Urg'ach qo'ylar. Bag'alarni aytib qo'yingizchi. 35'ten de. 35dan deydi. Bo'z bu, qisir bu, yetkaybi. Qo'zsun. Ha, qo'zsin berib qo'yg'oz, e? Qo'zsu var qo'ylar. Qo'zisi bor qo'ylar. Cho'ng qo'ylar ekan, tishlari qanday bo'ladi? Eko 6 tishdan biri 4 tish. 4 tish, 6 tish. Ha, rahmat bayka. Endi shuni qanchadan berib edingiz bunda? Rani aytdi, baho berdi. Üçünü 70'te atacak. Üçünü 70'te atacak. Üçünü 70. Berib edingiz. Qanchaga bo'lsa berayin deb turasiz.
Bunda bağını çıkarıp koyup dur da. Ha. Ya men o ılı yol kaldı. Aldı. 85 bolsa verelim. 85 bolsa üçöөнү, he? 85 bolsa beremin deyт байке мына. Рахмат байке. Саудаңызды берсин. Ал жагынан да көрсөтүп коелу. Жакшы. Мына алдыны карап кеттик. Мына теке канча экен байке? Текенин баасын айтып коюңчу. Teke bit al bul деген. Bit al, 25 minlik teke. 25 миндик 20'ga теке. ver tiştayın dedim. 20га берип таштайын дейт мына. Araşan 18'den sonra. 18ден койлор мына. Турганда. Козулуу кой канча байкеси? Айтып коюңузчу. Баасын. 20 sıra atalım. 20, 18'e veresiz. Kançaga berbediniz? Bazar berdi. 16 can. 16 жарым миңге бербептир мына. Канча тиш кой? 2 тиш. Мына козуңузчу? Bu koşkoz. Ha, koçkor bu. Kança bu? 15? 15 миң дейт. Afgan paro. Afgan paroda. Mana munolar çarbalar. Bunlar 12 min. 12 миң дейт. Munoz da 12 миң. Rahmat. Ha, 12 миң дейт. Туғандар, достор, көрүңүздөр. Канчадан экен эки ол? 25ден 50. Koçkorlar bu. 25'ten 50 surap atır. Aha. Rahmat. Mana. Kançadan eкен? Taksir? 16 adam. 16. Mına olmuşçu? 15. 15. Mına olmuş mına mına. 13. Mına çoğun. 30. Koy bu. Koy. Koy 30 deydi. Yaxşı. 30 deydi değil mi? Yaş kozlardı göreyli dostlar. Mına aksakalda var eken. Assalamu aleykum. Bayke. Kandaysız? Arkanda gel ayağına. Arkanday mı? Gel. Kançadan kozlarınız? Aytınçı bir. Büt var mı? Ondan sonra atam. 10 miңден surap atasın. Bundan bana He. kaçı yok. Eke urgaçı. Bunu olan erkek Karaşan. Arasan deydi. Koçkorlar. Kança aylıktar bayke? Bul mu? He. 2 aylıktan. 2 aylıktar O deydi. bana gel oramaya. He, gördük. Kançadan karmatas? Aytın. Toğustan karmatam. Toğustan? O bana Karaçı. Aytı yönetiyor. Mana nomer aytasız mı? Bana Karaçı. Alam degenderge nomer aytasız mı? Ya mındayla. Mındayla. Ha, vah. Bu yerden de gelip alıveririz. Bu yerden. Bazar kançadan berdi? Bazar kançadan berdi? Bazar bu 8 candan beri. 8 yarımdan beri atar. Siz beriniz. Candan beri beytam. Toğus bolsa karmatas. Toğustan karmatam. Evet. Bol, sodanız Toğustan versin. bolsa üyle çeyecek. Sodanızı versin. 9 yarım bolsa üyüne çeyin jetkizem deydi bayke işte. Gördünüzler, uqdunuzlar, tuğandar. Mana yerde kozulu koylar var eken. Kançadan assalamu aleykum bayke. Kandaysız? Kançadan şu kozulu koylarınızı bir aytıp koyuңçu bağlarını. Görermanlarga. Jeri 31'ge beremiz dep turabız. 31'ge 2 kozusu var bu. Egiz eken de. Kança tiş yemiş ol? Bu 6 tiş. 6 tişe. Bunu olarınız kançadan? Kozulu. Bunlar 15. Bu 15 kozu. Kança aylık bu? Bunlar 4 aylık. 4 aylık 15. Erkek bir kaçı? Erkek. Erkek. Bunlarısı 3 aylık oldu. 3 aylık. Mansı 5 aylık. 5 aylık. Bağları? Balarımlarlık 18. 18. He, balık. 14. 14. 15. 15. He, жақсы байке rahmat. No koy bu. Bu koy 30 da atalım. 30 da atası. Kança tiş koy? Bu olsun ne? 6 tiş. 6 tiş. Bunu olmuş mu olmuş? Bu koç korbaydı. Ha, koçkorun bağısını ayt. Tiş sayılı. Ana? Bunun 30 da atağız. Çıkın arzandırak Ha, verip tiş sayılı eken. 30 da atıptır baykem. Arzanlara kılıp beremin deyit. Artından görgösüp koyulu mına. Kuyrukların görünüzler. Mına rezerestleri var eken. Жақсы. Şunu kançaga berbediniz? Surağı bugün? 23'ge bergen жоқ. 23 miңge berbeptir mına. Görünüzdür. Kançaga olsa karmatayın dep turasız emi? 27. 27 olsa berip jibерем дейт байке. Telefon aytabızbı kızıkkanlarga? Bilbeyse, meyli, rahmat. Ha, geldi, kandaş. Tuğan, ötkendegiler bu ular, başka o. Mına kança eken mına echkiniz? 20 min lira. 20 miңge. Mana jelinler, ha. 20 miңge beret eken. Kança litr süt beret emi bu? 2,5 beret az. 2,5 litr berebe? Sağın echki suragandar aybay köp öyle. Mınake, mına dagı ulağı menen ha? 2 ulağı menen eken. Tuğandar, mınake jelin görüңüzдөр. 2 ulağı menen eken, baykemde var eken. Sizler için görgöz beren echki suragandarga mına. Sağın echki suragandarga. Bunun bağısını aytıp koyuңuz. 35 lira atam. 35 2 ulağı menen. Ulaqta urgaçı. Eki öteң urgaçı bu. Mınake, giyin. Uşunda echkili olat da buldağı sağın ha? Ova. Nomerinizi aytыңыз emi. Kim aytat? Bayke siz aytasızbı? Nomerini ayt. Aytıp koyasızbı? 770 770 menen 20 84 91. 84 91 nomerlerine baylanışıp mınake. Sağın echki boyunca malumat alsanızlar bolat. Rahmat. Qaysı rayonda bolat elesiz? Dordoy tarafta. Dordoy tarafta eken, Bişkek'te, Dordoy tarafta. Mına ular kançadan eken ya? E'si yok bu? Bul jaktın e'leri yok eken, bul echkilerin ulaqtarın e'si.
Номеріңізді айтасыз, бұл айтыңыз. 0701 0701 менен мына егиз улагы менен. 777 777 996 996 номерлерине байлансаңыздар. улағы менен. Аха. Канчага бересиз эми ушул? Болорун айтып койбойсузбу, балким алам дегендер болсо чалат да. 30га берейин. 30габы? 35 сурап атам. Канчанчыны тууду бул? Картаң эчки эмеспи? Жок, картаң эмес, бул 4-чү тугуш. 4-тугуш, Мына уктуңуздар. 5 литр сүт берет. 5 литр берет экен, мына. Смело берет. Смело берет дейт. Калганын сүйлөшөсүздөр. Рахмат байке. Калган маалыматты сурайсыздар. Нени? Тартып кой беребиз. Канча экен баасы? Кара кочкорлордун. Буларды 17ден сурап. 17ден 2 тең кочкор. 15ден берем мындай тасырлар. Тарс эле 15ден бересиз. Тырс, Болду мына 15ден берем. Донка барды. Тугандар тырс, лайктардан уруп. Сындырып көрүңүздөр. Мына козуларды айта кетесизби байке? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Багалаңдардын баасын айтыңызчы бир көрөрмандарга. 12 миңден. 12 миң. Бир кора экен, эндери бар экен. Бир кора 12 миң сомдон. Канча айлыктар эми булар? 2-3 эркек ургачы. Экөө тең аралаш, Мына. Эркек ургачылары дагы бар экен. Мына козул койдар сиздики? Канча бул? 20 миңге. 20 миңге. Канча тиш кой? 6. Тиш. Мына козусу экен. Эркекпи? Эркек экен козусу. Мунабузчу чоңоюп калыптыр. Бул 10 миң, былтыр. 10 миң. Былтыркы козу 10 миң дейт. Сүттөн калганбы эмне? Сүттөн калган экен, Алып калган дейт. Мунуларды канчадан бербедиңиз ушуларды? 10 миң 300 турадыбы? Бербепти. Дагы барбы үйдө ушундайлар? Бар. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Онлайн буюрса. Айтыңыз. 0773 13 0287. 02 87 мына. Петровкада экен, тугандар. Көрдүңүздөрбү? Багалан козулар. Петровкага салам деп кой. Анаке. Содаңарды берсин, Мына канча экен мына? Канча бул? Текеби? Теке. Не порода? Улак теке, битал. Баасын айтпай. 20 сурап аттыр мына. Битал. Текейсиз дегендерге телефон айтабызбы? Айтыңыз. 509 866 777. Мына. Эгерде кимде ким ушундай теке алам деп жүргөн болсо, чалып алсаңыздар болот. Каякта болосуз? Бишкекте дейт. Мына козулар канчадан? 15ден кочкор бардыгы? 15 миңден сурап атат тууганыбыз. Канчадан бербедиңиз? Базарда болду сода? 13,5? 13,5 миңден бербептир. Рахмат. 13,5 миңден бербедим дейт мына козуларды. Көрдүңүздөрбү мына? Туугандар. Мына козулу кой кармаптырсыз байкем. Кандайсыз ден соолук? 28 сурап атам. 28 сурап атат байкем. Семмисине ургачы козусу менен 28. Канча тиш кой? 4 тиш, Канчага бербедиңиз ушуну? 25ге бербедиңиз. 25 миңге бербепти. Семиз. Мына семиз экен, бирок. Мынакей. Мына желиндүү экен. Козусу ургач. Бүгүн кайсы? Качан чыгып атат? Чыгат анан. Бүгүн чыгат. Салам айтып коюңуз. Базар кандай бүгүн? Жакшы элеби? Баалары Эми чечилет. Эми башталды. Содаңызды берсин байке. Анан байке бир суроо. Пригород жакшы эле же бияк жакшыбы? Пригород жакшы эле. Буйрса эми ачылып калат деп атат. Келбей атпайбы? Ас, мейлем. Көнүмүш болгончо. Көнгүнчө. Содаңызды берсин байке. Мына уктуңуздар, туугандар. Сиздерге көргөз берип атабыз. Сокулук мал базарынан, кой базарлар. Туугандар, королордон да бир көргөзүп береличи. Сиздер үчүн. Королордон. Байке мына улакты алдыңызбы? Сатам. Канча экен? 2 миңге. 2 миң дейт. Улактын өзү. Мына жерде көрөйлүчү сурап. Тууганыбыз, ассаламу алейкум. Байке, козулу койлор сиздикиби? Бааларын айтасыздарбы? Койлор ичинде. Экөөлө канча ушунун бааларын айтып коесузбу? Койлор 70ден. 70ден козулу койлор. Тиштери канча койлордун? 4 тиш, 2 тиш. Ноолар, чарбалар? Чарбалар 15ден. 15 миңден, Улар деле жашпы же 4 тиш, 6 тиш? Козу тиштен. Козу тиштен төгөргө чейин бар, жакшы байке. Мынакей. Кызыккандарга телефон айтабызбы? Телефон номер айтып коем. Айтыңыз, айтыңыз. Сатып, балким онлайн сатып каласыз. 779 779, 51 8506. Эң арзаны канча болду? Эң кымбат канча болду? Ошону айтып коюңуз. Чарбалар бу. Чарбалардан мисалы. Мына чарба турбайбы? Могу кара. 12ден жогору да. 12ден жогору 70ге чейин,
Ha 15 чейин чарбалар. А моголорчу, мо арашанбы? İki kozlu koy var. Bunlar linyası menen. Линиясы менен дейт. 80 milyon. Кана ошо кайсы кой? Мунагу? Бу 1. Biri bunun canlı. Мунагу? Мунагу? Ha, мына экөө козулуу. Жакшы байке, рахмат. Содаңызды берсин. Мына туугандар, эгерде кимде-ким ушундай элита койлордон издеген болсо, мына бир тууганыбыздын коросу экен азыр. Бааларын сурап беребиз. Ассаламу алейкум байке. Жаштары кандай булар? Айтыңчы бир. Жаштары 9 айдан 11 айга чейин. 9 айдан 11 ай козуларбы булар? 1-2 айда тиш жарышат. Тиш жарышат, э? Кошкорго дайын. Ha, Кошкорго дайын экен, узун болгон. Бул кандай линиядан байке? Ар кайсы линияда бар. Ар кайсы. Красавчиктики бар, Ага. 80дики бар. Ага. Мына туугандар, красавчик. Куйруктардики. Туйруктарын көргөзүп береличи кана. Кулактары 20, мына разрестери. Ну, жакшы кочкор койсо, э? Кудай кааласа. Сону. Мына. Начинающийге жакшы. Начинающийге. Готовый. Машалла, машалла. Канча баш бар бул жерде? 11 баш. 11 баш дейт. Баазын айтыңыз эми, эң башкысы баазы да эми. Оптомго 1,5ден $1,500 Мынаке, була элита таза экен. майга 3дөн жогору болсо, Охо, 300дөн мына. жогору. 2,5 $3,500 өйдө алам деген $2,500 Бардыгын алам десе 1000 канча дедиңиз? 1,5ден. $1,500 соодасы бар дейт мына туугандар. Көрүңүздөр мынакей. Бирок жакшы. Эми токтулар экен, булар. Мына моголда жаңы 1,5 жаш, Ногу? 4 жаш. Жүнү бар. Туйлек бар. Туй элек, э? Мына жакшы кочкордон койсо мына фермерлер көрүңүздөр. Эгерде кимде-ким издеп жүрсө мына үйдөн чыкпай ишти бүтүрөт, Кудай кааласа. Мыналарчы? Булар ушулар. Койлор экен, Козулар булар. А булар да козуларбы? О. Булар да козулар экен, бөлүп койсузбу? 6 баш. 6 баш, аха. Анан баары линиясы менен тетиги экөөсү козулуу кой. Козулуу кой экөө. О, бирөөсү мынаке. Мынаке. Куйруктардики разресинде. Желинден да көрүңүздөр туугандар мына. Буларды канчадан сурап атасыз? Ургач козулар. Бирөөсү могул, бирөөсү тети. Чоңоюп калыптыр козулар, а? Бул жакшы. кайсы кочкордон түштү эми? Кандай деген кочкор? Широкийдин линиясы. Широкий. Старик. Старик дейт, старик дейт. Стариктин линиясынан түшүптүр мына козулар. Буларды козулуу койдун баасын айтым, жакыныраак. Козулуу койдуку 80ден 80 000 сомдон, э? бир аз соодасы болот. Соодасы болот. Мулар нар жактан көрсөтүшкөндө куйруктарын. Анан могу козуларыңызчы? Козуларым 65ден 65 000ден, э? соодасы бар. Соодасы бар дейт мына туугандар. 65 000ден. Булар деле жакшы экен. Көрдүңүздөрбү мына? Буларды элита деп атат. Буларды чалып айтса, бүт айтып бересиз, э? Кандай линиядан, э? Линияларды бүт аркасы. Болду. Хорошо. Мына туугандар, уктуңуздар, э? Номериңизди айтыңыз эми? 700 менен 17 23 23 68 номерлерине байланышсаңыздар болот. Мына Кара-Балта, Чүй облусу Кара-Балта шаарында турат экен. Мына даяр мыкты кочкор койсоңуздар, Кудай кааласа жакшы козулардан берсе, сиздер дагы эмдиги жылы $2,000–1,500 деп сатканга насип этсин. Мына сатып турасыздар ушундай кылып. Эми байке өзү айтты ушу бааларды, э? Түшүп бересиз, э? Түшүп беребиз. Рахмат байке, содаңызды берсин. Мына ушундай биз болгонун көргөзүп бере беребиз. Чекеден 13 000 сомдукты алардын баарын ээлери айтат. Мен айтпайм туугандар. Видеого лайктан тырс уруңуздар. Уктуңуздар, э? Кандай болду баалары? Бирок ошого жараша койлор экен. Ноголарды көрөлүчүмүз, семистерди. Байке, ассаламу алейкум, таксыр. Кандайсыз? Өткөндө айтта саттыңызбы? Чалыштыбы, ошону айтыңчы өткөндө. Çalıganı жоқ ана мына. Құдай ашық алды. Жакшы. Канчадан болуп атат? Эң арзаны, эң кымбаты? Ең арзандар 15,5, қымбаты 20-дан. 15,5–20дан, э? Қой 20-дан. Койлор 20-дан дейт мынакей. Бишкекте турасыз, э? Приградда, э? Приградда. Номерди айтабызбы? 702 702 менен 04 04 80 22. 80 22. Рахмат, э, байке. Чалса болот мына. Бишкекте приградда турат. Семиз кой издегендер болсо, козу сойгонго алса болот мынакей. Бааларын келишесиздер. Сокулук мал базарынан көрдүңүздөр, сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин. Колдон келишинче татып көргөздүк. Эми жаш музолор жака дагы өтөбүз. Этап менен чыгат туугандар. Мына навес